Hasan ngan Husain cucu di Nabi Anbar Siti Fatimah Zuhra syahidi Husain tema dalam perang syahidi Hasan inang berituba Hasan ngan Husain cucu di Nabi Anbar Siti Fatimah Zuhra syahidi Husain tema dalam perang syahidi Hasan inang berituba Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna Laila Majnun yang tu bahasan kenang rayuan di pebaraja katempola ko hai puteli jen ulun mekawin dudangan kata katempola ko hai puteli jen ulun mekawin dudangan kata Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna Luji bola ko dudohan di tem cut laila cuken bungai keraja inang berpikir lahingan batin raja pidalim pengaruh jibal jibola ko dudohan di tem culela cuken bungai keraja inang berpikir lahingan batin raja pidalim pengaruh jibal Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna